мамлекет толық бойда жардамды береді. Ал жардамның бардығын қандай жардам береді, үйі бұзылғандарға, содасы бұзылғандарға қандай жардам беру бойынша biz seçimini çıkarıp bugün iştapta aytamiz. Ошон үчүн сабыр кылып туруңуз. Эми бул бөөдө кырсык, келген бөөдө кырсык. Сабыр менен жүрсөк баары бүтөт, баары акырын ордуна келет. Макулбу? Тынч болуңуздар. Ден соолук жол берип Apaga жардам берейли, болду. Эми мына кыздар, эми Дане, мына кызым, берген. Ол кыз. Жакшысызбы? Эмне болду кызыңыз үйдө? Калаларым алып кетип калышкан. Жардам берди. Макул сиздин мына Үйлөп алдыңызбы? Акырына жеткидей болуп текшериңиз. Куда калса? Кана кызым, красавица. Үйлөдүң эле? Апаң жакшы көрөт экенсиң, а? Апаң жакшы көрөт. Апаң үчүн ыйладың эле? Мына көрдүң, апаң ыйладың эле, сага Кудайым берип атат. Хорошо? Келиңиз. Мына, мынау 200 миң акча сизге. Макулбу? Анча-мынча кетирген расходторуңузду эме кылып алыңыздар. Саган мына мынау собачка. Так. Опа. Давай, жакшы жүрүп. Sen çok kızsın ha? Malacağız kızım. İlk kızınız var mı? 100 çok. Böyle manı bardığın emeğe ne diye kayırlarsan ağır biz ipoteşi kırtavanya kalıp tuyuş alıp otarız. O sözlerden üye yaparsanız bu da sağlar. Sizleri yok şu an kinalganlarga veriyoruz. Makul mu? Resmetli sen buna kinesi mi yesin? Makul mu? Çoğuranı sen mi yesin? Ha? Sağlıklı olunuz, cesur olunuz, жақсы жүріңіздер, işinizde de gelip olsa mısın? Eyvallah. Tamam, жақсы. Рахмат. Тыныш болыңыз. Жақсы жүріңіздер.